Ashole kero hizo yakagele MC amu iremye torokoriyo baba le yore nyana doga yaga Ole Tutuma na rogi ndai pokin lo baba lo jini bari ko pokin le gwana tinebolo ibono langai enjogi sito yema kuna njibeno kiara raro yo sodwa na yola jo gebwa gyandara na silwa kayina no na like konjibeno timburi sangai Maasai enjo luega ina meloga mtu aikata kinwa ye enkai ena omoni neninga mubeda na idima tiatwa ye ena ashe ya buguro lora nyito supati kuna nikindasira ye enashe toli nono kumogule likitutumogi kulo tenkolo na ijen na tonka iginono gero pare nare Maasai rasi shoregi ye Ndagolo injiu nyeni bole ngonyene lo bogi oye nigidoli ye njoyo murona osim linagoitore yo nado kitaro yakadi mesisi ona guriyeni mesisi Yesu kaji menyomo ore na ye kana rode diwe ne ke sarage or mutani lo buto le mena ngorega na wala yingurana na do ni gini tangi te ni gini tingi ni gidyo menyomo ena ngamo ngiro gino na ngwar ka buje amenganda ko to Kajiado East ara arba yelendo mono nabo amne jida kanisa na shangaya na shiri na shagenisho nyabo lelo nyabo kana si robara ko ni ara masa ni pi ara do ajo yorege ko na ni sho ndasali mange kanisa ni sho mona lo pastor enya gento yosi ni nyamusi di maira shiro gara mjurige ko le ni te njagus biane kuti ebele de kala ay sibere na yegara ba jumuna ngose gari papa toka ta kunde ba maji na saki na agra kai bodo gipelo asi na ngose gari yodi ene ba na jabo nga ubyo ngudi na du chekai le yesi ara asi kanisa beji na jaga sini nyamar ma jana kai nyaago lelo ay bodo amu karol ngani lembuguno renye na she pastor len te tillo reisi dai njere wore doge bogin na jedwa kai ye ne medi medolo kineko ejiba e magnenjo ejiba ka nyapa jana jemor ne medu bol munje gajo kekera na kasipo aisi ali we kado tarage ilagara nanu kelani agara banul munje ina ada nemor ada jola kita kagak sini jabasa pasti kapan taragara ye ara sisi ya radio $1 len medo opshana Mrs. Yangai narasa TV amu ebagi dona ina negedu arara Olaimerri actor anagi artist na ore ba kreta shede ne na ade ndo mambo kana mu arasa nanu honaro benero ni nyana bi Olaimerri mayola nangati lungana ko doni Olaimerri ore na ade kara na nanu menegele Nkuyiaani mayola na yana ya kidodungi edina yanga na ribore ne na kita nyamari shudi jodo ba ngase ko jaron peno medi bakanisa amke kanya na imeno ling na habule no nyago anda ngamupi usodwa dangai kada sheda na sideni da asani joshe lamrani yankaina ataderna onjome megwa abulu pastor marama yina ngayele perede pi ai sita yana nana naseba ibelege nye pi enko ore tana kata gwaga na balo na kai gwa biyolo gwajo iro ishode baba bana ela ituda di dalala na ora na ti ama kungalura amgejo masa every shot siadi ne bi kukuya ore ngolai kata belo tu kisumana kana na belo tu siya kanisa ne diwa na kisia dagidia yo na ne jara de do siadi na ore kisita ata nolo na kaidi ne ta ushageni shajo kiti si yo duwe ya kukaje mara moja na kai ngai Priest TV asho link pakana ya kidomono ore bejo Olaimerri siri najo Maria dagera mu indito Olaimerri ta na mama ade mara moja ndale